Yes, katwonye tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri bo twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 20 z'ukwa 12 2025. Birumvikana ni amakuru bagezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tugiye kugenda dukomosaho, tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka situation ibikomeje kuba hatari. Tugiye kuba rero tugenda duca mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko urugamba ruhagaze, ibintu byakaze bakuri bya bindi bajya bababwira. Ubu tuvugana ahitwa mu Minembwe, urugamba rubyutse rwambikanye. Nanone ni urugamba rukomeje n'ubundi hagati y'igisirikare cyama 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Tugiye kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye, by'umwihariko tubabwira yuko nyamuneka muri teritwari ya Warikare naho byongeye kuba ibindi urugamba rwongeye kuba imbere njye mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni teritwari ya Warikare kugeza amaginga navuga yuko nyamuneka isaha ku isaha ibyayo bishobora kuza gukomeza kuba agateranzamba kanyina wanzamba, kuko nk'ahitwa Kibati muri Warikare habyukiye imirwano ikomeye cyane, ikaba ari imirwano navuga yuko ikomeje kugenda igira ingaruka ku baturage. Turaza kwikomozo yenda tugiye kugaruka ku makuru menshi atandukanye, situation ya Uvira ihagaze ite. Ariko mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo, nyemera tubanze dusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa. Badukurikira bari by'umwihariko hano muri Canada, badukurikira bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Amerika amaze gutegeka mu 23 ibirometero igomba gusubiramo umujyi wa Uvira, ikava mu mujyi wa Uvira by'umwihariko igasubira muri ibyo birometero. Tugiye yenda kubyinjiramo, turaza no kubabwira ibirometero igisirikare cya 23 cyamaze kuba gitegekwa kigiye kuba gisubiramo inyuma. Turaza kuba twikomozaho, turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byahinduye isura, by'umwihariko mu bice bya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho icyitwa imirwano ikomeye cyane ahitwa za Mikenke yahabyukiye, ikaba ari imirwano imaze kugwamo by'umwihariko abatari bake. Turaza kuba twikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko hano muri teritwari ya Masisi tubabwira amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda aturuka i Masisi. Hari amakuru menshi agiye atandukanye. Ni mu gihe kandi nanone by'umwihariko mu bice byano muri za Kamanyora, muri za Warungu, naho rwose ngo hongeye kumvikana amasasu. Nyamuneka ibi akaba ari nabyo bikomeje gutuma abaturage bahaguruka bavuga bati ntago mama 23 yakabaye iva mu bice yari yaramaze kwigaburira. Turaza kubikomozaho tubabwire uko byifashe. Turaza kugaruka muri teritwari ya Rubero tubabwire yuko icyitwa urugamba rwamaze kuba ruvuza ubuhuha, ibintu byamaze kuba bikomera. Ariko kandi turaza kubabwira rezita by'umwihariko z'urubanza rwo witwariye Lieutenant General Philemon Yave rwatangiye ku munsi w'ejo, by'umwihariko uyu mugabo ushinza kugambanira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibyo AFC 23 yatangaje, turaza kuba tuyikomozaho muri ano masaha ya mu gitondo tubabwira uko byifashe, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye turi buze kuba twerekezamo tubabwira uko situation ihagaze. 5 kuri 5 rero nyamuneka menya ngo nimba utari wabyonda kuri sabone urimo uracikanwa. Ntago ndi butinde rero, by'umwihariko nyemera nkubwire yuko mu nama y'akanama k'umutekano Karuni yabaye tariki ku munsi w'ejo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko rwose gusohoka kw'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo cyangwa se 23 mu mujyi wa Uvira bidahagije kugira ngo habeho umutekano urambye. Washington rero isaba ko izi nyeshyamba zasubira inyuma nibura ku ntera ya kilometero 75 zikava no mu nkengero z'uyu mujyi w'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu rwego rwo gushyigikira imbaraga rero
z'amahoro by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ibi byose zibirimo. Agaciro gakomeye rero k'umutekano n'iterambere ry'akarere, bityo ni icyemezo kigamije amahoro kigomba kwitandukanya nuko cyafatwa nk'igihe gito. Abadiplomate rero b'Amerika bashimangiye mu gusubira inyuma k'uyu mutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bakarushaho gusohoka mu bice by'umujyi, ariko bikaba byatanze n'icyizere cy'umutekano w'abaturage mu bikorwa by'ubutabazi. Iyi myanzuro rero yashyizwe imbere mu gihe intambara n'ubushyamirane bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutekano wagiye uhungabana, ibikorwa by'ubukungu bigahagarara n'abantu benshi bagahunga. Amerika rero yasabye ko impande zombi zibireba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kurinda abasivile ndetse no gushyigikira ibiganiro bya diplomasi bigamije kugarura amahoro arambye. Yanagaragaje ko kandi igisubizo cya politike gishingiye ku biganiro ndetse no kubahiriza amasezerano y'umutekano aricyo cyonyine cyatuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubona amahoro arambye. Iyi ngingo kandi i Washington ikomeje gukurikirwa n'abasesenguzi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, aho benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko aricyo cyizere cy'amahoro. Mu gihe ibi byose byabikozwe, impande zombi zishobora kongera gutuza. Kamanyora naho bidace kabiri, ibintu byongeye kuba ibindi kuko murabizi ko ku munsi w'ejo aribwo byari bicika. Imyigaragambyo yari irimo ica ibintu, abaturage bigaragambya bavuga ko ngo bakeneye by'umwihariko icyitwa igisirikare cya M23 kuva mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru rero namaze kwakira ni uko by'umwihariko byamaze guhindura isura noneho mu buryo navuga ko budasanzwe, kugeza rwose igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagize gutya, by'umwihariko kikongera kugaba udutero shuma ku baturage. Ibi bikaba ari bimwe mu bintu rero bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda atugeraho abyemeza. Turaza yenda nabyo kubyinjiramo, tubive imuzi n'imuzingo, tubapidetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Gusa icyo mugomba kumenya, ibintu birakaze mu buryo navuga ko budasanzwe. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubapidetinga 5 kuri 5, ariko kandi ku rundi ruhande nyuma y'uko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza, nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro
agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho